در ماشین رفیق میشنه در اینجا عمل میشه در پارکوفکا ماشین باید رسمی اپول میکردن خواهیز افور میکردن جواب شد داد مبلغاش سپردن ماشین را سوز کردن خلاص باید اسم بخورید منم نسبت شهرت هم سلام همیشه پرونده دسترس نشده است تو ما از نزدیک باید آموخته تعلیم برای پرونده اجراسته در تحصیل شده ریاست تحصیل شده وزارت باور کنید منقدر سر و کار نداره فقط همون حالت‌هایی که باید رفته در مراقبه سودی اشتراک میکرد موقعی که عرضه باید ما امنیتش تامین میکردیم یک نفر یا دو نفر کارمندیم و اینا وقتی رفتند همراهی میکرد برای که خیلی میدونید که مراقبه سودی میشه اونجا با نفرهای بودن که برای همین فقط همین برای همین امنیت باید تامین کردن نه که برای شناسایی با پرونده جنایتی یک سال باید شناسید و در همینجا اتاق کاری با راهبری موافقه کرده بودم اتاق کاری با 150 تومان ما هر روز باید یگان چیز کرده نمیتونستیم یگان جدا برای اتاق کاری در همینجا جدا کرده بودیم و میومد در همینجا شناس میشید همین پرونده خطی گذاشتن سودی اولی فرمان پروکاتورای گنرالی که همچون ایبدار کننده دولتی برآمد میکردن ادوکات کارمندان خیلی مقامات یگینتی نسبت چند نفر پرونده بیدار شده همه این وقت طلب میکنند همه این رو رفته در سود بررسی شد همه این وقت طلب میکنند ایلواتن مقصد من از سوال چون موردی سنجشکی همین موضوع پروندهش شروع شده ایستاده است یا نه همین خیلی بود آمده بودن نماینده سنجیده بودن یگان غیر قانونی اگر میشد از طرف ما از طرف مقامات پروکاتور ایراد میشه مسئله مهلت تفتیش شناسشوی جرایف کتی یگان ایراد یگان کمبودی صورتشوی نیست پرونده جنایتی کلان حجم بسیار واضح بوده و هنگام تفتیش به آخر رسیدن 153 جلد رو در بر میگرفت که ما تفتیش پرونده جنایتی رو در 11 ماه به آخر رسوندیم تفتیش پرونده جنایتی مهمه سال 2013 به آخر رسیده بود لیکن مطابق ماده 240 ایبدار شونده حقوق دارد که و پرونده محدود کردن نمیشه شناس شدنده مهلت محدود کردن نمیشه ایبدار شونده چند قدر گرفت همون قدر شناس شدن میگیرد جرایف قریب یک سال با پرونده هم 153 جلد شناس شد در این منجا اتاق کاری جدا کرده بودن هر روز یگان روز روایت کردگی نیست هر روز از تو سال حتی گوش کنید از برو مدیراسیون کردن پرونده جنایتی جرایف نظام پرونده جنایتی جرایف نظام کلان حجم بوده زیاده 153 ما معین کردیم که 3 تا کلیم زیر سعیدو 3 تا همه حالا میکنم یوز پرونده زیر سعید بیدکشید من اکشید اصول رو بیارم ما دولتی مخمونتازن این عقیده نودرست است اینا با همون آدمایی که منفعت دارن با همون آدما میبرن میگم منفعت چی مثلا همین گفتم میتونی چی منفعت در باره بزرگ کبیری گفتید منفعت اون چی است و با گازیتی خود ادوکات وادار می شود که با قاضی یا سودیا ادمنستراتیو همین حرکت‌های صورت قدرت جوابگری جنایتی نیست ماموری است جوابگری ماموری است جوابگری ماموری و اینقدر زیاد توجه توجه نمیکنید اونجا 3 نفر مردن اینجا تنها 2,500 خسارات است مثلا همین وقتی 3 اکسپرتیز گذروندن 7 اکسپرتیز گذروندن و که سودیا از همین اولاد خبردار که مخموط علیه می نویسد از جوابگری جنایتی آزاد می شود من مثلا من چی سوال دارم از نوار دیده می شود که یا شورت قدرت هنگامی گرفتن و دادوگرفتی پورا بزرگ شده است نه در اساس عریضه سودیا در اساس عریضه سودیا وقتی که جبر دیده پل شورت قدرت بمیتید همون وقت بزرگ شده شورت قدرت در اساس شکایت هم جبر دیده است هم سودیا
Заримай Хушлах, BBC. Ман аввал мехоҳам қабл аз оне ки дар бораи конкретно мы дорим, что вы говорите? Инжа вот У нас есть, мы вам сейчас вот конкретно указывали количество нарушителей по министерствам, ведомствам. В этом пресс-релизе у вас нет. Хотелось бы, чтобы вы это опять же установили. ягон кас мурдаст ҳам ду нафар мошино мурдан ягон худонишон накарда кирам намешта не ман ҳамчиз справка мекунам ҳамина мегӯяд ки ман вай кардаӣ нестам хайр навис мекунам ки гӯё кормандони мақомоти гайри омадана ина таъқиб мекунам та санҷиши хизматиам мебаранд дар вазорати коргоҳи гузин хайр баъзе вақте ки мепуран расмора метиҳад хайр вай мегӯяд ки ман кардам ин кор экспертиза таъин мекунад зарари ҷуброни мошиноро муайян мекунад аммо зана зарари ҷубронаш ба маблағи қариб 3000 аст то ҳозир ҳанӯз зарари ҷуброни мая барқарор намекунад $3000 ё сомон? 3000 сомон, 10700 чанд сомон аст агар. Не, як чида. Ҳамин вақте ки охир хор шудааст, ина дигар ман фикр мекунам ки ина ягон роҳу восита қати инкор карда намешавад. Ҳамин хел аст ё не? ин хел баромадан ҳамин ҳангома сохтани гӯё мақомотҳо ина таъқиб мекунанд, ин мекунанд ва мекунанд. Ҳамин ягон асоси ҳуқуқи ягон поя дорад. Ина шумо ҳама одамои ба фарҳанг ва савод ба ё ин ки нисбати ҳамон зане ки ҷабрида буд делаи зай сайду кати дар тамоми ҷо ҳама бояд таъқиб карда ва ҳар хел ҳамин гапҳои пасту баланд нисбати ҳамон зан нисбати вай раво дида ин мисол аз мақомоти мо ягон вобастагӣ надорад нисбати ҳамон шӯра қудрату суд ба муроҷиат мекунад ҳатто вайди ман намедонам кадом роҳ восита қати ҳамин сабти овози шӯрат қудратҳо мегӯяд ки чӣ қадар даштномаи қабли дуруст аст ки ин духтарашу ин хели хизашу ки дар суд баррасӣ мешавад дар ҳамон судам вай инкор мекунад ки гӯё овози ин нест бо ина таъқиб кардасиян ин кесия ва кесия мекунад леки вақте ки экспертизаи овоз таъин мекунад экспертиза тасдиқ мекунад ки ҳамин овоз дар ҳақиқат овози ҳамин аст баъд дар судам худаш иқрор мешавад ки хай дар ҳақиқат овози ман аст гуфта балкам 200,000 бай кардам ҷарима кардам 200,000 хайр ҳамиҷа ба айби кина таъқиб мекунад як вақт ман дар расонаҳо фаҳмидам ки гӯя ки фарзандои вай таъқиб карда бошанд гӯя аз куҷое ки ким чӣ хел телефонҳо қати вай таъқиб карда бошанд хай вай вазорати кори дохилида муроҷиат кард санҷида баромадан дар ҳамон ваё ягон чӣ набуд ҳамин чӣ ман ҳайрон мешавам чӣ ҳамин гап вай дар гирди номи қадар ҳангомо ҳозир сар садо хоҳем нахоҳем ишо мешавад ман якша таҳлил кардам зиёда аз як моҳ пеш як судяи суди олии иқтисодира исмоилова мо боздошт кардем судяи суди олии иқтисодира боздошт кардем ки вай бо ризояти маҷлиси миллӣ бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба вазифаи судяи суди олии иқтисодӣ таъин мешавад ва бо ризояти маҷлиси миллии ҷумҳурии тоҷикистон бо пеҷои прокуратураи генералӣ дастгир ба ҳабс ва ҷиноят кашида мешавад лекин то имрӯз ягон нафар ҳатто як бор занг зада ҳамин мақомоти мода напурсид ки чӣ гап аст абинед ки пушти як шӯҳрат қудратам чӣ қадар сар садо дорем ман бо тамоми масъулиятам ҷавоб мегӯям ки дар ҳаракатҳои шӯҳрат қудратам 100% таркиби ҷиноят аст ҷинояти вазвин аст барои ҳамин вай дар озодӣ будан наметавонад қонунгузор ина иҷозат намедиҳад барои чӣ вай метавонад ки ба ҷабр дида ба шоҳидон ҳар роҳ восита қади таъсир расонад ман 100 бор аз шумо узр мепурсам мумкин ё аз тарафи ман ё сергапӣ шавад ё ин ки мумкин ки баъзе шумо қабул кунед ки ман барои ба ҳамон одам ягон хусумат дорам ман як ду ҳолат меёрам шумо дар дасти ман як мавод аст ин ҳамчун справка дар дасти ман як мавод аст ин мавод
моҳи феврал шудагиаст шӯҳрат қудратов садамаи нақлиётӣ содир мекунад. Садамаи нақлиётӣ. Ана ман шумо метиҳам расморо бинед. Ки на мошини шӯҳрат қудратов аст. Худаш дар назди мошинаш истодагӣ аст. Инам ҷаводир метиҳам тамошо кунед. Вақте ки садамаи нақлиётӣ содир мешавад, аз ҷои ҳодиса мошинаша мегирад, ҳай мезанад. Вай одаморо баъда воид мекард ки ман адвокат ҳастам, ман одами бобур ҳастам, хай бери шумо арз накунем, ман мошинои шуморо таъмир кардам метиҳам, ҳама хел ғайб мезанад. Як моҳ зиёд мегузарад, вақте ки вай як нафар зан аст, иштирокчии ҳамин садама. Ина мошинашам ҳамҷа расмаш аст. Вай ин зан чанд маротиба телефон мекунад ки охир ту ваъда кардӣ мошини мара таъмир кардате. Хай бо ҳамин чил бум, бо ҳамин катагӣ, бо ҳамин ана ма вакат ҳастим бра ҷои арз мешавад. Вай занак маҷбур мешавад ба махкумаҳо ҳамин. Вай зан ҳамин дар ҷои ҳодиса ҳамин расморо мешавад. Вақте ки кормандони бодрасии давлатии автомобилӣ рафта мошина дарёфт мекунанд дар як стансияи таъмирӣ. Хай расми мошина мегиранд, ҳамон вақтҳо дар фейсбук ҳам дар интернет ҳам баромад дар гӯё ки шӯҳрат қудратова таъқиб карда истодаанд, ин гӯё ки вай сиёсӣ дошта бошад, ин ягон гуноҳ накардааст, ин мақомотҳо ина таъқиб мекунанд гуфта ҳамин хел вай чизоро паҳн кард. баъд вақте ки шӯҳрат қудратова даъват мекунанд, ин инҷа ба ҳасма хонда метиҳанд. вай инкор мекунад. вай ҳоло ки намедонист ки вай расм гирифтагиан дар ҷои ҳодиса. ин вазорат нест, раёсати хӯрокӣ дар назди вазорати саноат аст ва кор карда истодааст. ман як вақт супоришам будам ки бибинам дар самти супоридани андоз, дар самти супоридани қувваи барқ ки ҳоло маблағҳои ҳами супорида шуда истод. ин дар ҳақиқат мо аз худи корхонаи давлати хӯрокворӣ тасдиқам гирифтем ки дар ҳақиқат кор мекунад, ҳамаи андозҳои мавҷуд супорида мешавад. ман ба таври илова ба шумо мегӯям, дар қисмати дуюме ки оё низомхон ҷураев ғайб шудааст, хоб низомхон ҷураев таги 2 сол вай зери ҳабс қарор надошт. зери ҳабс вай фақат бо дастхат набаромадан аз ҷои истиқомат озод гаштогузор мекард, рафтуомад мекард. барои хотири чи? барое ки қонунгузор муайян кардааст ки муҳлати ҳабси пешакӣ то вақте ки парванда суд меравад, суд мебинад, муҳлат муайян мекунад, ҳамин муҳлат 18 моҳ муқаррар шудааст. ин як ним сол. ҳамин 18 моҳе ки муҳлати ҳабси пешакӣ муайян шудааст, низомхон ҷураев дар шаҳри Москав дар маҳбас шиштагӣ буд. дигар инра мо наметонистем ки мисол вай бо ҳабс гирему дар зери ҳабси пешакӣ қарор диҳем баъд тафтишот равад. ба ҳамин хотир то рӯзе ки як рӯз мондан процесси судӣ сар мешуд, низомхон дар ҳамин шаҳр меомад мерафт. мо ҳам дар ҳамин биномон албат ки вай шароити дар инҷа вай надошт, як итоқ ҷудо кардагӣ будем, вай бо ҳамон маводҳои парвандаи ҷиноӣ шинос мешуд. маводҳои парвандаи ҷиноятӣ 153 том аст. ин ҳисоб ки 153 там қадар девад. вай шинос мешуд, мерафт меомад. ҳамон рӯзе ки дар худи раёсати тафтишотии агентии ҳавеска мегӯем даъватнома метиҳам барои суд ҳозир шудан, аз суд иҷрочӣ даъватномаро мегирад, имзо мекунаду, гӯяки паго баъд суда ҳозир шавад. бо ҳамин восита ба таври чил номаълум қайд мезанад. вай соҳибмулк ҳисоб намешавад. не ки аз ҳисоби маблағҳои шахсияш ба маблағи $7.5 миллион вай заводи спирти калонтарин дар рӯи сохтагӣ аст. ҳамчун моликияти шахсии худаш. табии баъде ки вай нисбати вай парвандаи ҷиноятӣ кушода шуд, ҳамин завод ҳоло мувофиқи қарордори комиссияи ҳукуматие ки ташкил карда шуда буд, дар ихтиёри корхонаи хӯроквории вазорати саноат аст. ман барои шумо бо агар вай шавад равшантар, ман ба справка бошад равшантар
وای میکنم که کدام سال ساخته شده بود حجم استحصال شبانه روزش چقدر است مبلغش چقدر است این از حساب مبلغی خود شخصی نفر ساخته شده است اول من قسمت دومی سوالتون جواب کنم تا جایی که ما اخبارات داریم خود همون زواد اسپیدبرور که پیش مالکیت دولتی بود نظام خان خریده و شخصی کردگی بود بعد وای اینا با فروختگی است تا این حادثه